जोजोलोपा गुड मर्निङ नमस्कार जुना चाहिँ विमल श्रेष्ठ जी चाहिँ नि वर्ल्ड लक्ष्य नापागो हली निवायो निसलिस कासा या सञ्जालके कजी आठो जिजन थो निसलिस थौ यो चाहिँ नि थो निसलिस कासा यो सेकेन्ड राउन्ड यो आठो चाहिँ नि दोस्रो पटकको खेल ख आठौं चाहिँ नि भाग्य डिपी चाहिँ थिए उफोस्वा डाफोस्वा गुस्वा व अले धगिन्छ स्वाइन र लस्कु सेनामा आठौं छिटो कासैलाई थौ जज याडिपी ख उका बिना आलस्कु सिया उका ख बाजु यज्ञमान साके जो यज्ञमान जो क्यामेरा अन नाडीला वेका छिटो नेवा अर्गनाइजेसन अमेरिका या नाय अले वेका सम नाजाम चर्य डान्सर ख वेका डन सरिस कासै जज लागि लस्कु दु अले मेम जज ख मे जो चाहिँ रुबी श्रेष्ठ वेका सम चाहिँ भाषाविद अले सोशल वर्कर नख वेका चाहिँ सियाटल वाशिंटन रुबी जी छिटन लस्कु दु आठौं या कासाया चाहिँ क्विज मास्टर ख हलि निवाया नको चिस इंग्ल्यान्ड तुनालीमा बाजु संयुक्त श्रेष्ठ संयुक्त श्रेष्ठ जी आठौं यो निसलिस कासा ढाकालिस सुबा जु ओके जोजोल्पा सक्सित थौं चाहिँ निसलिस कासा युज वी एट गेम 7th चाहिँ गेम जुल न्यू सेकेन्ड लेभल दिने अले निसलिस कासा थो न्याकी न्य जिस जी के बोटी काइदी पुच त्यता चाहिँ छ मसिका बीज इन आपिन्छ so we request all of you to introduce yourself and show quickly around your room with just moving your camera around दक्ले नबा चाहिँ जी थन इन आपिन्छ दाफोस्वा Avis Shrestha if you could if your team could introduce yourself one by one and show us around your room please. My name is Avis Shrestha. This is Anna Shrestha and Rabina Shrestha. यो कसुबा वेक बि चाहिँ क्यानाडा पाखे अथे आजि चाहिँ इन अभियान थना धकिचा स्वा रबिना श्रेष्ठ पुचनाया जुयादी वेकै पुचै चाहिँ मसिका बिया छ अले कथा न सक क्यानाडी छ जजलपा जीगुना रबिना श्रेष्ठ जजलपा जीगुना स्वानी बलामी जजलपा जीगुना दिनेश तामरकर यो कसुबा धकिचा स्वा रबिना श्रेष्ठ जुया त अथया जिजा आवने उफो स्वा श्राइना ताम्रकार मसिका बिया छ जजलपा जुना श्राइना ताम्रकार ख जी गुंगु दगी बना चना गुडु सुबे जजलपा जुना मुनिस्का तुलादर जी गुंगु दगी बना चुनु जजलपा जुना नीला तुलादर ख जी गुंगु दगी बना चुनु सुबे यको कसुबा उफस्वा श्राइना ताम्रकर जुया त अथे जिया तकले लिपा भने गु स्वा पुच जेनिशा देशार जुया त इना पिन्छ न थवि चाहिँ पुचा या मसिका बिया छ अले कथा न के आइछ जजलपा जीवना जेनिशा देशार सुबे जजलपा जीवना आशिष देशार सुबे जजलपा जीवना युनिक देशार सुबे यको कसुबा सिकपिन त पुचा नयाँ न जक लिस बिबले जिजाइन नेस थना अन्य सुरिया अले पुचा नयाँ न जक लिस बियादी अले अनम्युट याना बच्चा ता देगा चाहिँ लिस बियादी इना बिहान जना क ख ग घ ङ दाइदिन फै ए बी सी डी अथवा ई दाइदिन फै अथवा चाहिँ लिस न बिया दिशा न छु होला ओके so we will start now and on my screen I will be sharing the questions and the answer options here. You screen चाहिँ share जुला मलाई बोला स्क्रिन on लोड जुला ल दको तो या पुचा या ना धकिचा स्वा उफो स्वा दाफो स्वा गु स्वा लक्ष्य ल्या चाहिँ 000000 all zeros खन्दै छु आज यहाँले भने
덕레 나방군 녀사자 원이 덕기자 스와이다 타나 조에 칸데 정도 덕기자 스와 우포 스와 다포 스와 알레 구스와 덕레 나파 덕기자 스와 부자 रबिना श्रेष्ठ जुयादा दिसान न्यासा न्यासोना 덕레 나방군 녀사 이 서퍼 데카타구 바카 सफोया चोमी सुख who is the author of एसोपो डेकातागु बाखा क मल्ल के सुन्दर ख अशेष मल्ल ग कमल प्रकाश मल्ल घ जगत सुन्दर मल्ल ङ जयस्थिति मल्ल च जय प्रकाश मल्ल चिकनी जी था ई नाकजना I'm starting your countdown now ख अशेष मल्ल गाजन लिखा हुआ उदु जसमा क्लिक एना सुरे अशेष मल्ल पाछि मजला थो नेसा आवना उफ स्वा पुचाया त उफ स्वा श्रायिना ताम्राकार जु तना चाहिँ जी चिकपिने ई नाका छन I'm starting a countdown now उफ स्वा न जय स्थिति मल्ल न जय स्थिति मल्ल दगा जली छ होला वन पाछि मजुला जी आथो न्यस वन दाफो स्वा पुचाया त ई न्याका छन I'm starting a countdown now दाफो स्वा पुचा अविस श्रेष्ठ ए मल्ल के सुन्दर ए मल्ल के सुन्दर दै जली छ होला पाछि मजुला थो न्यसा आदकले लिबा होला गुस्वा पुचाया त वन This question now goes to Guswa Pucha. I'm starting your countdown now. Ji E Nakazona. Guswa Pucha, Jenisha Deshar. जी जगत सुन्दर मल्ल जगत सुन्दर मल्ल गाजली छ होला अले उली छ चाहिँ पाछिन जुला ई सप देका दगु बाख थो सफुया चोमी जगत सुन्दर मल्ल आजि न्याने भने तो मेउ नेसा वनी निगु पुचा उफ स्वा पुचा त वनी दिसबले मेउ नेसा क्वे बियातागु मध्ये गुगु वाउचा क्वातितया ने क्वातितया न नेगुया What is the long green vegetable used in kwati called? K or A palacha, K or B pachai, G or C lalicha, G or D simi, Ng or E parwal, Ch or F chapi. Ji E nakazana ufo swa pucha. I'm starting a countdown now. Ufo swa Shrayina Tamrakar. So chappy. Chappy reason Lisa wala thana chappy F so chappy. Pachi mozula thone so I wanna dafo swa pucha yata. This question now goes to dafo swa pucha. I'm starting a countdown now. Ji E nakazana. Avis Shrestha. Dafo swa pucha. C Lalita. C Lalita da is Lisa wala ji thana click kana swe. Pachi Lisa. Dafo swa pucha. Avis Shrestha. Binduna du Lalita. थाना कोही बियातागु मध्ये ललिचा चाहिँ गुगल आउँछ कति तया चाहिँ ने खदा गर्दा हामीले चाहिँ ललिचा तका चाहिँ पाछिली सजुला अझै मेउने सब के भने मेउने सबना दाफो स्वा पुचा या त किमोनो गुगु देशे फिगु ल ख In which country is kimono worn? K or A Hong Kong, K or B China, G or C Thailand, G or D, Japan, Ng or E, Cameroon, Ch or F, Morocco. So, Nesavana Dafo Swa Puchayata, Avis Shrestha, Ji E Nakazana, your countdown starts now. D, Japan. Again, sorry? Japan. Japan, okay. Call Japan, D. Perfect answer. Lisa, Pachi Zula. Chako ano dafo swa pucha ya ta a miu ne sa pa he भने ji miu ne sa wana gu swa pucha Jenisha Deshar ta
Nepal Sambate Swada Chaka Jakawaigu La Guguka. Which month appears once in 3 years in Nepal Sambat? Ka Kachala, Kha or B Yela, Ga or C Thinla, Gha or D Pohela, Ngo or E Chilla, Cho or F Anala. I'm starting your countdown now. D Pohela. D Pohela is a Lisa Wola, Jithana click and asway. D Pohela. Lisa Pachi Mozula. So Nisa I wanna Dakicha Swa Puchayata, Jisipini E Nagasona, Dakicha Swa Pucha, Rabina Shrestha. I'm starting your countdown now. So Anala. So Anala is a Lisa Wola, and I click and asway. Pachi Lisa. The month that appears once in 3 years in Nepal Sambat is called Anala. Meu Nisa Pahiwania. Bijakani Maya Gugu Ange Tigu Tisaka. On which part of the body is Bijakani worn? Ka or A, head, chane. Ka or B, nase, nose. Ga or C, napane or ear. Ga or D, gapate, neck. Ngo or E, paticha, finger. So or F, tuti, leg. So nisa wana dhakicha swa puchayata. With a Rabina Shrestha, the E nakazona. I'm starting a countdown now. C. C is a Lisa Walatana, C ear, napane. So then Jitana click and sway. Pachi Lisa, napne ka. Bijakani napne tigutisa ka. Which part of the body Bijakani is worn? That ornament is worn on our ears. Okay. Megun Hesta. Pahachare bale chu ajima dyoya jatra yaimaku. Which ajima's jatra is not performed during Pahachare? Ka or A, Nyatamaru Azima. Kha or B, Asamaru Azima. Ga or C, Kanga Azima. Gha or D, Bhadrakali Azima. Ngo or E, Mepi Azima. Cha or F, Pasikwa Azima. I'm starting a countdown now. Uffo Swapucha Shrayina Tamrakar. Ko Nyatamaru Azima. Ko Nyatamaru Azima daga चाहिँ लिसो वाउदु Nyatamaru Azima थाना क्लिक गर्न स्वे आछि मजुला दाफो स्वा पुचा यता त नेसा बना दाफो स्वा पुचा Avis Shrestha, your countdown starts now. D Bhadrakali Azima. D Bhadrakali Azima daga चाहिँ लिसो होला जी थाना क्लिक गर्न स्वे Bhadrakali Azima आछि मजुला गु स्वा पुचा यता त नेसा बना गु स्वा पुचा Jenisha Deshar, Chikuni Jithana, E Nakazona. I'm starting a countdown now. Asimaru Azima. Asamaru Azima, the Kazan Lisa Walla. Jithana click and sway. Actually saw. Pahachare Bale, Asamaru Azima, Ya Jatra Yaimaku. Asam during the Pahachare, Asamaru Azima, Jatra is not performed. Meunesa. Vishwabhumi Nipo Gugu Donise Nepal Bhasa Pikagu Kha. From which year was Vishwabhumi Daily published in Nepal Bhasha? Ka or A, 1987 AD. Ka or B, 1980 AD. Ga or C, 1991 AD. Ga or D, 1994 AD. Ngo or E, 1996 AD. Cha or F, 1998 AD. So, Nesa wana dafo swan puchayada without saying Avis Shrestha. I'm starting a countdown now. E Nakasana.
C 1991. C 1991 naka चाहिँ लिसवल्दु जिखना क्लिक yana sway Tachi Mazula Tonyasa Avana Guswa Puchayata Guswa Pucha Jenisha Deshar Chickpeas and Jitana E Nakazona. I'm starting a countdown. 1996 AD. 1996 AD the guys and Lisa Walla no 1996 Lisa Pachi Mazula Tonyasa Hana Wana Dhakicha Swa Puchayata Dhakicha Swa Pucha Rabina Shrestha. I'm starting a countdown now. G Chickpea E Nakazona. D. D 1994 AD. Lisa Pachi Mazula Tonyasa Wana Ufo Swamp Puchayata. Chickpea Thana E Nakazona Ufo Swamp Pucha. Shrayina Tamrakar. I'm starting a countdown now. Score 1987. Pachi Lisa. First correct answer from Ufo Swamp Pucha. So far, 1987 AD was the year when Biswa Bhumi Daily was published. From when this daily publication was published in Nepal Bhasha. Biswa Bhumi Nipau 1987 AD. Say Nepal Bhasha Pikau Kha. Pachi Lisa. Aji nyane bane meu nesayanti. So me acha kanne. So Mia Halami Sukha, who is the singer of this song? Ka or A, Babin Pradhan. Ka or B, Yogeshwar Amatya. Ga or C, Sanjeev Pradhan. Ga or D, Pavitra Kasa. Nga or E, Prabodh Kasa. Cha or F, Pravesh Man Vajracharya. Guswa Pucha. Jenisha Deshar, Chickpea E Nakazona. I'm starting your countdown now. F. Pravesh Man Vajracharya. F. Cha Pravesh Man Vajracharya. Actually, some Mazula to Nesa Awana Dhakicha Swa Puchayata without saying Rabina Shrestha, Chickpea E Nakazona. I'm starting your countdown now. C. Sanjeev Pradhan. C. Sanjeev Pradhan. Usually so word. Click yana sway. Actually, so Sanjeev Pradhan to Meya Halami. Meunesa. आधुनिक कला तांत्रिक ची छेलीमा लोका वामा कलाकार सुख. Who is the modern artist using tantric symbols? Ka or A, Indra Pradhan. Ka or B, Krishna Manandar. Ga or C, Kiran Manandar. Ka or D, Vatsakapal Vaidya. Nga or E, Sharad Ranjit. Cha or F, Govinda Dangol. Dhakicha Swa, Rabina Shrestha. Chickpea E Nakazona. I'm starting your countdown now. आधुनिक कला तांत्रिक चीन छेलीमा लोका वामा कलाकार सुख. Which modern artist is known for using tantric symbols? Ga Kiran Manandar. Ga Kiran Manandar. Jisana click yana sway. Actually, samajla. Thonesa avana ufo swa pucha yata. Ufo swa pucha. Shrayina Tamrakar. Chickpea E Nakazona. I'm starting your countdown now. What's a Gopal Vaidya? What's a Gopal Vaidya? So, click yana sway. Actually, so आधुनिक कला
तान्त्रिक ची छलिम लोक वाम कलाकार बत्स गोपाल वैद्य जुयाली मेगुने छ मजिपा लाखे या मेगु ना छुख what is the other name of मजिपा लाखे क or A मंजुश्री ख और B श्वेत भैरव ग और C काल भैरव घ और D शान्त भैरव ङ और E उन्मत्त भैरव च और F सब्बा भक्कु तो नेसा वना उफ स्वा पुचाया त Shrayina Tamrakar चिपिन जी थाना E नागा चना I'm starting your countdown now घ शान्त भैरव घ शान्त भैरव लगा चली छ वो हजुर थाना थाना क्लिक गर्न सोए Perfect. Bachilisa. Majipa Lakhya ya Meguna Shanta Bhaira. Megunesa. South America Mahadese Malagu de Gugha. Which country does not lie in the continent of South America? Or A. Peru. Kha or B. Suriname. Ga or C. Uruguay. Ga or D. Haiti. Nga or E. Venezuela. Cha or F. Ecuador. The first one puts up Avis Shrestha. E Nakazana. I'm starting your countdown now. D. Haiti. D. Haiti. The reason Lisa Waldo. You cannot click on us. Actually, South America, Malagu, de Haiti. Thana biato. Ajiwane meunesa pake. Meunesa. Midui bale kwe biatagu tsaya wasaja made gugupati cheli. Which one is the clay vessel used for home distillery? Ka or A. Ba. Kha or B. Dwabha. Ga or C. Dhapa. Gha or D. Bhelu Kwan. Nga or E. Guli. Sa or F. Watasi. So Nesa wana guswa puchayata. Jenisha Deshar. Thana E Nakazona. I'm starting your countdown now. D. Belukon. D. Belukon. That's a Lisa Waldra. Thana Tinkanaswe. Lisa Pachi Mozla. So Lisa thought Nisa I wanna Dhakicha Swam Puchayata, Rabina Shrestha, Chipiniji Thana in Hakatona. I'm starting your countdown now. Potasi. Potasi, the Gazelle Lisa Waldo F. So Potasi. Midibale, Kwe Biatagu, Saya Wasaza Made. Tell you, Potasi. Potasi is the clay vessel used for home distillery. Aji thana meunesa pake bani aena wasa higu chaya thala ya ta chudai. What is the container used to wash clothes called? Ka or A. Picha. Kha or B. Atha. Ga or C. Kasi. Gha or D. Sifon. Nga or E. Maka. Sa or F. Tepa. So Nesa wana dhakicha swa puchayata Rabina Shrestha GE Nyakachona Chipine. I'm starting your countdown now. Atha. Kha atha is a Lisa Waldra. Click and sway. Lisa Wasa higu chaya thalayata atha dahi. Meunesa. Yaya mugte tegu tugu jolayata chudai. What is this item to be added on a deity's crown called? Ka or A. Karnapa. Kha or B. Kwapa. Ga or C. Ushanisha. Ga or D. Kikimpa. Nga or E. Lunswan. Sa or F. Sapuan Tisa. So Nesa wana ufo swan pucha Shrayina Tamrakar yata GE Nakachona. I'm starting your countdown now. Gha Kikimpa. Gha Kikimpa. There is a Lisa wall do thana. Click and sway. Pachi Lisa. Dia ya mukte tayo to Zolayata. Kikimpa. Kikimpa is the item shown here, added on a deity's crown. Jia one in Meunesa baki. Meunesa.
Juju Jayaprakash Malla Gaddi Totubele Chuchu Fana. What did Jayaprakash Malla ask for while leaving his throne? Ka or A, Laka wo Tapuli. Ka or B, Tapuli wo Kusa. Ga or C, Laka wo Kusa. Ga or D, Tapuli wo Sala. Nga or E, Sala wo Kusa. Cha or F, Laka wo Sala. Ji, E Naka Thana. I'm starting your countdown now. Dafo Swa Pucha. Avis Shrestha. Choose an umbrella. Choose an umbrella. C. You can click on it. Lisa. Laka Wokusa. Juju Jayaprakash Malla Gadi Tuatule. Fanadiu, Laka Wokusa. King Jayaprakash Malla asked for shoes and umbrella while leaving his throne. Where shoes means his country, his land, umbrella means his throne, his kingdom. Meonyasa. Gundruk kya aviskar gana jogu kha. Where was the Gundruk invented? Ka or A, Yen. Ka or B, Yala. Ga or C, Khopa. Ga or D, Kipu. Nga or E, Panti. Sa or F, Sakwo. So nyasa wana guswa puchayata. Jenisha Deshar, E Nakasona Thana. I'm starting your countdown now. D Kipu. D Kipu. Listen word. Can I click on it? Pachi Lisa. Gundruk kya aviskar Kipuli jo kha. Gundruk was invented in Kirtipur or Kipu when Prithvinarayan Shah attacked Kirtipur and there was a lockdown. All the Newahs had to hide their food under the ground. It became Gundruk. That's what everyone believes, right? Newah. Gugu Gyasam Monuteta Niki. Which gas makes people laugh? Ka or A, nitrous oxide. Ka or B, methane. Ga or C, dinitrogen trioxide. Ga or D, dinitrogen tetroxide. Nga or E, nitrogen dioxide. Cha or F, calcium carbonate. So nyasa wana dhaki chaswa. Puchayata Rabina Shrestha. Jisipunu E nakasana. I'm starting your countdown now. Nitrous oxide. Nitrous oxide. The guys saying Lisa was Hana. Click on way. That's Lisa. Nitrous oxide gas on Monteta Niki. It makes people laugh. Nitrous oxide. Okay, Meunesa. Bruce Lee yata Gugun Upanama Masiu. By which other title is Bruce Lee known as? Ka or A, Chinese missile. Ka or B, wild dragon. Ga or C, Chinese dragon. Ka or D, little dragon. Nga or E, big dragon. Cha or F, kung fu dragon. So nyasa wana ufo swa puchayata Shrayina Tamrakar. I'm starting your countdown now. Bruce Lee. Other title. If we eat a Maliani as a chicken song, this will be Mali, Bruce Lee Yagu, Yata, Ugu Panama Masu. Call Little Dragon. Little Dragon. Correct. Pachi Lisa. You could Lisa say, Pachi.
Bruce Lee. The other name of Bruce Lee, or the title, is Little Dragon. Jia bone meu nesa pake. Meu nesa. Vyakaran Safu Chalancha ya Chomi Sukha. Who is the author of the grammar book Chalancha? Ka or A. Thakur Lal Manandar. Ka or B. Ishwarananda Shrestha. Ga or C. Indra Mali. Gha or D. Satyamohan Joshi. Nga or E. Satyabhama. Cha or F. Shukra Raj Shastri. So nyasa wana dafo swam pucha yata. Avis Shrestha. Chikinaji E nyakazona. I'm starting a countdown now. D. Satyamohan Joshi. D by Gha Satyamohan Joshi. The reason. Lisa wo du dizna click na sway. Pachi mazula thon nyasa awana guswa pucha yata. Jenisha Deshar. Chikine E nyakazona. I'm starting a countdown now. Salanta. Vyakaran Safu. Chomi Sukha. B. B there you go. Kha Ishwarananda Shrestha. B. Yes. B. Ishwarananda Shrestha. As he saw. Vyakaran Safu Chalancha ya Chomi Ishwarananda Shrestha. As you wane meu nesa pake. Meu nesa. Next question. Kwe biya tagu madhe Gugu Steven Spielberg Nirdeshan Yagu Sankipa Mokhu. Which one is not directed by Steven Spielberg? Ka or A. Firefly. Ka or B. Saving Private Ryan. Ga or C. E.T. the Extraterrestrial. Ga or D. The Pirates of Central Park. Nga or E. Jurassic Park. Cha or F. Jaws. So nyasa wana guswa pucha yata. Jenisha Deshar. Ji Nakachona. I'm starting your countdown now. Which one is not directed by Steven Spielberg? D. The Pirate of the Central Park. D. The Pirates of Central Park. So Lisa click and sway. Lisa. Pirates of the Caribbean Park is not directed by Steven Spielberg. As you wane Lipangu Penguin Thana Nesa Bagidania 21, 22, 23, and 24. 4 more questions. Last question for each team remains unless it is passed on to the next team. Meu Nesa. San 1927 Man Booker Sirpa Sunatyakala. Who won the Man Booker Prize in 1997? Ka or A. Salman Rushdie. Ka or B. Graham Swift. Ga or C. Arvinda Adiga. Ga or D. Jan Martel. Nga or E. Arundhati Rai. Cha or F. Julian Barnes. So nesa wana dhaki cha swa pucha yata. Rabina Shrestha. E nyakachona. I'm starting your countdown now. 1997. Who won the Man Booker Prize? Nicest prize Man Booker Silva Sunatyakala. Pakita Swa Rabina Shrestha. Julian Barnes. Julian Barnes F. That's Elisa Mozula third. Nesa avana ufa swapucha yata. E nakachona. I'm starting your countdown now. Ufa swapucha. Shrayina Tamrakar. Ngo Arundhati Roy. No, Arundhati Roy. That's Elisa.
the way they were very happy. We got pizza tasko चाहिँ दिने नाप्ने चाहिँ खुसी खण्डौ चाहिँ ठ्याक्क वो गब्ले चाहिँ नेसा पास दुई दगा चाहिँ प्याज आउँथे. So I kind of thought they knew it as they were very, very happy. So next question, Newah. Okay, napa ji tai to sangkipa ya chia ka lu chang chang sui. Thua sangkipaya na chukha. What is the name of this movie? Ka or A, Maya. Ka or B, Timila. Ga or C, Matinala Anahedu. Ga or D, Bintuna. Nga or E, Silu. Sa or F, Razmati. Tonesa wana ufo swa puchayata, Shrayina Tamrakar. The E nakachwana. I'm starting your countdown now. This is not so you Sankipaya na Supa. That's the name of the movie itself. Go Motinala Anedu. Go Motinala Anahedu. Lisa Waldra. Lisa Patsy Mozilla. Ton, yes, I want to Dafo Swan Puta Yadaji Nakazona. I'm starting your countdown now. Dafo Swan Puta Avis Shrestha. G Silu. That's Lisa Mozula. To Nisa I wanna goose one puchayata. Jenisha Deshar. The E Hagazona. I'm starting your countdown now. D Bintuna. D Bintuna. That is Lisa Walla. We can asway. That's Lisa. Nothing this so you can to Sanki by na Bintuna. Aji Mune so Pakimane. Nepaya Dakle Napama Yathartha Chitrakar Sukha. Who is the earliest known realist painter of Nepal? Ka or A, Kiran Manandhar. Ka or B, Tej Bahadur Chitrakar. Ga or C, Razman Chitrakar. Ga or D, Chandraman Sihamaske. Nga or E, Bhajuman Chitrakar. Cha or F, Vatsa Gopal Vaidya. So, Nyasa I want to Dafo Swa Puchayata ji E Nakasona Avis Shrestha. E Bhajuman Chitrakar. E Bhajuman Chitrakar. There is a Lisa Waudu. Can I swear? Lisa Pasi Mazula. So, Nyasa I want to Guswa Puchayata Jenisha Deshar. I'm starting your countdown now. Nepaya Dakle Napama Yathartha Chitrakar. Earliest known realist painter of Nepal. D Razman Chitrakar. D Razman Chitrakar. C. C Razman Chitrakar. This is Patsy Zula. Nepaya Dakle Napama Yathartha Chitrakar. Razman Chitrakar. Dakle Lipangu Nesa Pake Wane Aji. Dakle Lipangu Thonyaniti Nesa. Tatedu. We Biatogu Made. Gugu Safu Amartya Sen na Chomako.
Which of these books is not written by Amartya Sen? Ka or A, Development as Freedom. Ka or B, Home in the World. Ga or C, The Idea of Justice. Ga or D, Inequality Re-examined. Nga or E, Rationality and Freedom. Cha or F, Development and Freedom. So nesa wana guswa puchayata. Jenisha Deshar, jitana E nakachona. I'm starting your countdown now. Google Safu Amartya Sen na Tomahu. Which of these books is not written by Amartya Sen? The Home in the World. Home in the World. The Home in the World. Lisa Mozula. Home in the World is the latest book. Wow, Safukato. Dakita Swapuchayata to Nesawania, G. Nakachana. Rabina Shrestha. Nizana, Dakita Swapucha. This will Rationality and freedom. Rationality and freedom. Lisa Mozula to Nesa Abana Ufo Swapuchayata, G. Nakachana, Ufo Swapucha, Shrayina Tamrakar. So development and freedom. Development and freedom. So. Lisa. Development and freedom is not written by Amartya Sen. Amartya Sen is Mako. Okay. Jizai Doko Toya Kasai. Yasata Silala. Takita Swapucha 105. Ufo Swapucha 105. Guswapucha 95. Dafo Swapucha 75. Newah pucha za nyane wani a meu charane ajisa khandai chau dhakicha swa ufo swa barabar ल्या kaya चाहिँ त्याकतिर थौली कासा dhakicha swa व ufo swa pucha meu charane थिन्यु जुइ ऐसा वेकपिनी चाहिँ बराबर ल्या खन्दुली झिस वेकपिन्द छगु छगु नेसा नेन्यु यान्चनाउदु थयौ अवस्था. In a situation like this, we are asking one question each to the teams which have tied. Rabina Shrestha. Takicha Swa Pucha. Rabina Shrestha. Sipinta Janji Thana Nyasa Arte. Let's go to screen. Dhoya ile, Dalaki Newah tesan chuthuiki. What does Newah people understand when it says Dhonla, Dhonla, Dhoya ile? Iswaya napa, before the time. Lipa laka, late time. Sane, night time. Sanile, evening time. Suthanapa, early morning. Surdya, dia luidanga, after the sunrise. Chikpinu e, Tanaji, Yakachona. This is the extra question for Takita Swapucha, Rabina Shrestha. Dhoya ile dhalaki newate san chutuiki. I soya napa, lipa laka, chane, sanile, suthanapa, surya dia luidunga. Chane. Chane daga चाहिँ लिसा होला. तो लिसा दिथाना चेकना सोए. धोला इले धालकी नेवाते सा छुथुइकी. तो किया पाची लिसा ख लिपा लाका. जाने मखु. तो लिसा चाहिँ पाची मजुला. आजि मेउ नेसा नेने.
자자토 빠세 주의먹고 extra question. 매우 내서 보니 우포스와 Shrayina Tamrakar. 우포스와 부자야다. Okay. Ready? तयार जो दिया थाना स्क्रीन जी शेयर या चिक पनि चाहिँ question number 26. उफोस्वा पुजा Shrayina Tamrakar. Roman lia kathon XL halaki chu lia ji. According to the Roman numerals, what is the number XL? 30, 40, 50, 60, 65, 80. 지금지 타나 이 나가잖아 우포스와 부자 Shrayina Tamrakar. $40 द काजली सबला जी सना चेक याना सोए चिकनी लिसा से पैसी जिलगी मजला लगा रोमन लिया कथा एक्सेल धालकी 40 लिया जुई तो पैसी लिसा ख दिस इज करेक्ट आंसर सो थाउया जिसा मितो तो कासाया पाखे आताका जिसा 26 वटा चाहिँ नेसा नेन्दैन अले थाउ टाइ नजुल टाइ जुइ धुनका यु चाहिँ लिचो कथा जिसा खन्दै चौदु धकिचा स्वा पुचा व उफो स्वा पुचा चाहिँ बराबर लिया जना चाहिँ न्याने जाइदियो ख धकिचा स्वा यु नपांगु जि चाहिँ अतिरिक्त नेसा छगु नेनौ व चाहिँ पाछि मजुल उफो स्वा या पाछि जुल निमया न्युया पुचा चाहिँ न्याने पनि Chipinda Yako Bintinadu, both the Kicha Swapucha and Ufa Swapucha, they are going forward to the next team. Congratulations. Dafo Swapucha and Gu Swapucha as well. There's no need to be disappointed. Dukizima Suna Kamaru, Jisa Chipinda Hana Swapute. Dakicha Swa, you say Lisa Pachi Mazula, Barabar Jidunga, Ufa Swa, you say Pachi Zula, okay. Where could be 125 liya kaya to thong you round there the napa jadila dakicha swa puja 105 liya jona nigu चाहिँ stane takadila they are the runner ups ufa swa is the winner dakicha swa is the runner up of the game 7 of Nyasalisa Kasa today. So that's it for today. We have completed our game 7. I will stop the share here now and जी आवने जी निरायक त पाखे थाउया निरायक त मैं जो रूबी श्रेष्ठ वो भाजो यज्ञमान शक्यजु वेके बि झिली से दी निमा चाहिँ अमेरिका पाखे जाइदी पिन्जुल रूबी श्रेष्ठ जु सियाटल पाखे अले अथे यज्ञमान शक्यजु अमेरिका जिसले मेरीलैंड जी सिउ था. Okay, so we will firstly we'll request Miss Ruby Shrestha जो याता जी चाहिँ इनाबियान्चना थौया छु अनुभव व छु ख चाहिँ जी कासमी पिन्दा तैदिदा सुबा दक्ष पहिला चाहिँ थौयो छ नेसलिसा कासा जित निर्णायक यो जिम्मेवारी honorable Diuli Yoko Suba, the organizer, world level organization yata ale to tibijeta winner pinta badai actually pinda koe winner khaju bisare jita then to new generation ya thaguma bha prati laga wo Shraddha khana shika khushi chalo. I'm very proud of you all. So jigu prayas saye jigu ma bha Newah bha nyone jisam padya ke bhai vikas ri jigu dako she pragati ri pinda ko sita yako bhintuna aur suba. Thank you very much. Yoko suba Ruby Shrestha ju sita thauya chama निर्णायक मेजु अथे जी आ भने मेमा जी चाहिँ हने म यज्ञमान शाक्य जु पाखे अमेरिका वेक यता जी थाना इनापियन छ ना छका हैन यज्ञमान शाक्य जु थौयु छिगु अनुभव वो जी कासमी पिन्द छु इदा ख चाहिँ दै छ यको सुबा दक्ले नापा वर्ल्ड न्यूवा अर्गनाइजेसन त यको सुबा देशना तुना थौं तो नेसलिसा कासा हलिङ न्यूवा नेसलिसा कासा जिता छौ निर्णायक यागु भूमिका चुन्दा
chau lante ya bi guli wake up na yoke ko suba dagle na pa athentu ale thong ya nyesak ka se pengu team pakhe jugu thalin chaswa ufo swa dafo swa gung swa pengu team ana thuli bang ka thong to jigo Newah nap to ji hali yang kai budi personal le chani nyesa lisa le chani ekdam baba la ka chani wake up sa bang to get kuta ina di gudu khas number de yoke ko paw ko budi please pana ge chani chwe kwe lao ka okay chani wake up the pingu team ya ta na dakle na pa ko ko suba desana chuna oge napan to pintuna na desana chana to nyesa lisa kasa to kasa chani tiabu user de tiabu mare kanza nyesa lisa atwa kasa ji makta oge kasa yo cho rule kha chani cham tia sa cham vi de go tar bu thai guna chani wo tiawe barabar wo mabu ju sa mem chan ke ye makta oge wo bumna cho tiawe kha oge chani bu sa na liu la sa na chani liu la sa na chani lipiu pale chani ajja together balga nyagi de go ji polosa kaya chungdo atge cho chani to nyesa lisa ka sa chani cho thayo bu ja chani chu lat da sa ji nepale chuna chopi go mukhe ka halinging kuna chuna chopi ji Newah maste sa ji thagu tajilaji thagu bhasha thagu sanskar you know chani yoko gyan chani wake up कागु जी खन चाचा थौकने पि जी नेपाले चोपी जी मस्तेसा जी Newah भ्याम बनाउने ल Newah चाहिँ जी तजिल जी मसिया आउने ल जी नेपायो चाहिँ Newah चार प्रबन्ध पन्तु जी दक्कु जी जियो चाहिँ Newah वस्तु त जियो नाम मसिया आउने ल थो न्यसलिस कासा चाहिँ ओके त यको टेवा बिउ चाहिँ जी ट्याको दो ओके याना तो वर्ल्ड Newah अर्गनाइजेसन त यको सुबा देशना छन हाना लिप न थयो चाहिँ nyesa lisa kasa memeu kasa ta jibले थयो किस्म छि नु पुस्ता यता चाहिँ गु किस्म चाहिँ छि भाषा संस्कृति तजिले जी न्याका ते फेरिको बिचायना वनि दैको जी मेउ भरोसा न कया छनु ठुली ढासे क्यागो टिम या त न्यू टिम फलिचा स्वा हो उफस्वा त यकैको भिन्तुना देशासे मेपि लिउ ला भिन्तना भिन्तुना देशासे दपस्ता सुबा देशना छुना सुबा यको सुबा यको त साकिजु छित थया छमा निर्णायक भाजु यको सुबा छित सिन छु या मितिन आजि थया कासा थाना कजाइ न्य डक्टर लिपा जि थाना हाना सका चाहिँ थया नकु भाजु विमल श्रेष्ठ जुया त उजर संरचना थया कासा कजाइ के त यो का यको सुबा जि जज बिन द जज यको मान साके जो रुबी श्रेष्ठ जिना यको सुबा हले निवाय पाखे छिपि थौ कसै लागि जज यादिले सहित जी ठौ कासा सिलेका आदि